Labarik ida ho idadi sanulu racing 5 hetan tiru iha munisipio Likisa no dadang ne halau hela tratamento e Hospital Nacional Guido Valadares. O ainda der sa madrugada ya aí tuku todo besok tukhat besok tukhat na be ambulância lori labarik jovem ida mana ida ho ida de 15 anos mai husi liksa ho história katak hetan tiru Heliksa. Tuh ini labarin ni kondisi dia, kuliah dia, buat itu dia, tensang buat jenis itu dia. Ni iha ran ko ituang iha nini aing karup kiri, iskerda ya kiri, mikelen be kiri. Pes tutur sir hare ko tensang dia, ke establish dia, ko haparat ini ran. No halu te raisis, ni kondisi de pes raisis hare kata raisis ni kona ya kilat musane la kona heroin kona de teisim ya no hareba ni condição estável o hin consulta para doutor ser cirurgia halo valorasam no o hin tuksian jane paciente doutor ser fo alta te fila baum Mais ou menos na idade dele. ya idade 15 15 Significa desse halo tanta check up neka ou ya tambah be ya kilat musane tiru tama tolarang be boros então be sai de makting halo ita halona tratamento preventivo ida primeiro ita aparaterang rang wi aparationa ita fo antibiotico kan sa para la infeksi ita mos o infona be antitetanus para infecção la vele al karik pot fa erum la rangar la vele lo infecção dia se fila ferme control ba OPD control ho doctor cirurgia